Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye mu Burundi. Umudepite w'Agaseke Agaseke riri ku butegetsi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Jean Baptiste Ndayiga yashinje abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza kumena ijisho ubwo bagerageza kumushimuta. Sindayiga yasobanuye ko saa 7:30 z'ijoro tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ubwo yarageze Bujumbura avuye mu ntara ya Mwaro, abantu bane bari mu modoka y'urwego ufite ibirahuri byishimye bitambitse imodoka ye. Ikinyamakuru bibisi cyavuze ko umudepite wo mu bwoko bw'abatwa yavuze ko nta muntu n'umwe azi bafitanye ikibazo mu gihugu. Depite Sindayiga yavuze ko yatabaje Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca kugira ngo kurikirane ikibazo cyamusubiza ko yakimyesha Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Martin Niteretse cyangwa se ubuyobozi bw'inteko. Uwo mudepite yagaragaje ko bamwe mu bakozi bo mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi bafite uruhare mu bugizi bwa nabi yakorewe n'abashinzwe urwego rw'iperereza. Muri iri jwi intwari rubanda irumvikanisha uko yahohotewe. Ndagize mwaramutse babaho bashinga amateka. Amajena ashaka kwamenyesha naretse kwivuga ngaha muri groupe ndakibwe Premier Ministre no cyambwira ati kibwira umushiranganje w'intore hagati mu gihugu ugitange no ku kazi wanyu barabe ko ari cyo bofasha. Jewe jo nariko ndava arentirere Depite hari nk'igihe cy'isaha imwe n'inosu z'ijoro ndi mu modoka double cabine yera, niho naza mbona haje imodoka ya double cabine ifise ibiyo bitabona, barahagarara mu mushoferi nawe munye bamuhagaze imbere nawe cyarahagarara burya cava mu modoka biruka abantu bane bambaye civile, harimo n'undafise inkoho acarava mu modoka nawe acararuma inkoho Kalashnikov, yarumye inkoho baca batangura kunkubita barankubita ngo ati ntimunyishe n'umushinga amateka ntimunyishe ngo n'umushinga amateka ngaha ngo yarwonye ngo nimuterere ngo mushire imodoka ngo nonyene ngo terura baranterura cabashira mu modoka bankora 500 nari mfise mu mufuko nari nayarutiye ejo muri bankobu Mwaro, hama baca bankora telefone ntoya nari mfise nari naguze nshasha, niho naca mbana umuryango n'amaguru ndabana barukara umuryango nanje ndabana nyene ndashiramo akanyarigabo mugabo nyene ndumva ko ngo nduhishijwe mugabe n'igihugu baca baratera induru ati bagomba bica umushinga amateka bagomba bica umushinga amateka. Hacaza hiruka abapolisi bo kuri peji bari hajya kuri gare du Nord ko byabiri hajya kujya mbere. Mu nyuma baca abapolisi baza kunkwega ngo bankure mu modoka ujya nabaca barabafata nabo ngo baburize imodoka tujane mugabo mu modoka harimo undi muntu bari bakwise nabo nyene bamumenaguye amaso. Mamaze kubona ko byamenyekanye niho baca bagiye batwara uwo muntu ko je baca bankuramo abapolisi baransigarana, niho baca batwara umuntu ari mu modoka bamutwara kuri zone ngo niwe aca basigwa bamusizeho ngo niwe yariko arakwita umushinga amateka. Je nsi ndavuga ati umwe n'igihugu ntarengane, ubu nawe yari mu modoka ariko arakubagurwa nko kwanje tumana ko n'amaso wayamenaguye wewe. Je bamenye rimwe ngiye bari bamaze kubitamwe ingumu ahani nifungisha amaboko maso bakubita ku maboko. Mu nyuma niho abapolisi baca bagira baza bajya kuri zone baca baraza kubaza abo kuri ntuzeya abo muri page baravuga ati twebwe uwo muntu ahubwo Imana irakoze ko tubona twamukuye mu modoka bari bamujanye ati nabakoze muri documentation je nababonye imodoka nayibonye ati mugabo ikibabaje gusa nuko tashoboye kumenya plaque ko bari bayifise n'igihuzo. Rero je nashaka ntabaze kandi sindeha ko ngaho mu namashinga amateka simvuze namashinga amateka canye batware namashinga amateka mugabo mu bakozi bamwe ngaho mu namashinga amateka harimo abafise mu ruhari bibintu shari sindiko ndabideha harimo abakozi bamwe mu namashinga amateka bari nyuma y'ubu bhisha buriko burambako reka ndabereka amafoto nyene bari bangize. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe cyakene UP rya cyangure n'Abataliasi Bobo Wine rishobora guhagarika gukora muri Uganda mbere y'amatora ya perezida umwaka utaha. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano vuga ko guverinoma irimo gutekereza ku buryo bwo guhagarika ishyaka ritavuga n'ubutegetsi NUP kwera impungenge zikomeje kwiyongera ku bijyanye no kuri ishyaka rivuga ko ryitwara gisirikare ndetse rikora ibikorwa bifatwa nk'ibibangamira umutekano w'igihugu. Iki kibazo ngo cyagaragaye cyane mu nama nkuru y'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare iyobowe na Perezida Museveni mu ngoro ye Entebbe
Amakuru agera mu kinyamakuru Chimp Report yerekana ko ubuyobozi bw'inzego z'umutekano bwagaragaje impungenge Perezida Museveni kubyo bavuga ko NUP iri guhindura urubyiruko mu buryo bubi no kutoroherana n'ibitekerezo bya politike bitandukanye. Mu ijambo rye nyuma y'inama, Perezida Museveni ngo yasabye kurinda urubuga rwa demokarasi iterabwoba. Museveni ngo yaravuze ati, nashimangiye ko muri Uganda hakenewe demokarasi ishingiye kuri disipurine, anayamushyigikiye demokarasi ishingiye kuri disipurine, ntabwo ari ubugizi bwa nabi cyangwa se imvugo mbi. Ati abanyapolitiki bishora mu bikorwa byo gutera ubwoba abaturage bagomba guhagarara. Iyi si inzira ya Afurika, inzego z'umutekano zaganiriye kuri icyo kibazo kandi kizarangira. Yasabye urubyiruko gukunda igihugu n'indangagaciro z'ishyaka rya NRM, aburira kwirinda kwishora mu rugomo wishe nyuma yo kuba impirimbanyi za politike. Ibisobanuro bya Perezida Museveni byaje mu gihe hafashe ingamba zo guta muri yombi abayoboke ba NUP n'abayobozi benshi muri bakurikiranwe ibyaha bikomeye. Muri bo harimo umurinzi wa Bobi umaze igihe kinini, Mutwe uherutse gushinjwa icyaha cy'ubujura imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Masaka maze yoherezwa muri gereza. Abandi banyamuryango ba NUP bafunzwe bakurikiranwe icyaha cy'ubujura barimo Aciro Kivumbi, Kadafi Mugumya na Simati wa Kabi. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe umusirikare wo mu ngabo za Kongo Kinshasa yarasiye abantu mu rusengero, batatu bari barimo bitaba Imana. Byabaye ku cyumweru tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu mu gace ka Banana, aho ni mu ntara ya Kongo Centrale. Abayibonye bavuga ko umusirikare yinjiye mu rusengero rw'itorero Bethesda Ministry ruri mu gace ka Banana mu ntara ya Kongo Centrale, rw'abakristo bari mu materaniro basenga. Yinjiye baririza umugore witwa Naomi. Nyuma y'uko bari mu rusengero bose bagize ubwoba bakanga kumuvugisha, yahise amisha urufa rw'amasasu ku bantu bari mu rusengero. Abantu babiri bahita basiga ubuzima ku kanya, abandi batatu barakomereka. Ibinyamakuru muri Kongo byanditse ko muri abo bantu babiri bahise bitaba Imana ku kanya harimo n'umwana muto w'uruhinja. Undi muntu wa gatatu akaba yaraguye mu bitaro, aho yarajyanwe kuvurirwa nyuma y'igihe gito yahageze. Batatu bakomerekeye aho ngaho, ubu bakaba bari kwitabwaho ku bitaro bikuru bya Muhanda. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Muhanda, Bwana Nicolas Kinduero, yemeje iby'iri sanganya avuga ko nyuma yo kurasa abo bantu, uwo musirikare yahise afatwa n'abaturage banamwihanangirije bikomeye bamukubita. Ubuyobozi bw'igisirikare bwatangaje ko umusirikare agomba guhita agezwa mu rukiko rw'ibanze rwa gisirikare akazabunisha uburyo bwihuse nk'uko amategeko biteganya. Babwire kandi ko Gishinja Kasinzira Juvenal wari uherutse gushyirwaho n'umutwe w'Ventura nka Vice Guverineri w'intara y'Kivu y'Amajyepfo ushinzwe ububanyi n'ubukungu yapfuye bitunguranye. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe n'abo basanzwe bakorana bya hafi ndetse no mu muryango we. Gishinja avuga ko yapfuye amarabiira kuko atigeze rwara ngo ajye mu bitaro cyangwa se ngo agaragaze ibimenyetso by'indwara runaka. Aya makuru kandi yanemejwe n'ubuyobozi bwa FCM. Ubuyobozi bw'uwo mutwe buvuga ko bwatewe ishavu n'agahinda n'urupfu rwa Gishinge ndetse banagira ubutumwa bw'ihumure umuryango we ku baturage ba Kivu y'Amajyepfo ndetse no ku bayoboke ba FCM. FCM ikaba yaragaragaje ko bamwibuka nk'umugabo wari wemeje gufasha mu kubaka inzego z'imari no guteza imbere ubukungu buke mu mutwe wari bamaze gufata. Gishinge yafatwa nk'umwe mu nkingi za mwamba mu mucungire w'umutungo w'uturere turimo ku FCM, cyane cyane umujyi wa Bukavu, aho umutwe ufite ijambo rikomeye muri iki gihe. Kugeza ubu nta tangazo rirasohoka risobanura impamvu nyakuri y'urupfu rwe, kandi ntibiramenyekana niba hari iperereza rizakorwa cyangwa se niba umurambo uzapimwa kugira ngo bagaragaze ibimenyetso ku cyaba cyahitanye uwo muyobozi. Gishinja Kasinzira Juvenal apfuye nyuma y'igihe gitagize guverineri wungirije ushinzwe ububanyi n'ubukungu na FCM mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Urupfu rwe rwateye urujijo ndetse rwatumye impaka n'ibihuha byiyongera mu buyobozi n'abaturage bo muri iyo ntara yugarijwe n'ibibazo by'intambara muri iyi minsi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakoze babo nino barandika. Manitswe icyaka UDR ku butegetsi muri Kenya ryamaganye rigati Gachagua riseze hoze ribereye Vice Perezida, rivuga ko ari umuntu w'ugendera kuri ronda karere y'igihugu cya Kenya cyagize kuva cyabaho. Mwibara rusezera ishyaka Bwana Gachagua uherutse kwirukanwa nka Vice Perezida w'igihugu yanditse nawe agaragaza ko ishyaka UDR ryo shyaka ribi ribaho ku isi kandi ko Perezida William Ruto nta cyerekezo y'igihugu afite. Ikinyamakuru Destiny nicyo cyavuze ko Bwana Gachagua avuga ko ishyaka UDR ryadinije abanyakenya mu bintu byose yaba muri politiki ndetse no mu iterambere, agasanga igihe kigeze abanyakenya bakitandukanya naryo. Umunyamabanga mukuru wa UDR Bwana Hassan Omar yanditse no ibaruwa irimo amagambo akakayibutsa rigati Gachagua ko yasezeye mu icyago ko yashaka kurinyuramo ngo kwirakwiriza ububi bwe yavukanye bikanga, anamwibutsa ko ari umuntu udashoboye kandi utazi akazi ka Vice Perezida. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko Bwana Hassan Omar yamenyesheje Gachagua ko ishyaka ryakira ubwegure bw'umuntu wari mubi wangisha abantu bandi wicaga mu ikote ry'ubuyobozi, nyamara umutwe we nta kintu kirimo uretse gushaka gushyira imbere ibitanye abantu gusa. Uyu mugabo akomeza yibutsa Gachagua ko uretse ishyaka ry'abanyakenya bose bakiranye yombi inkuru yo kuba urumafu ruvuye mu ngano ko uwashaka kwiruhutsa yaba afite icyo kunywa akicara hasi akinywera uko akiza umuntu mubi utifuriza icyiza na kimwe igihugu cyamuhaye byose. Iri shyaka ryavuze ko bazamwibuka nk'umuntu urangagwa na politiki y'amacakubiri no guhembera inzangano mu gihugu kandi akagandisha abantu agamije kubangisha gahunda nziza za leta. Reka nsoreze hanze bambwira ko raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu
Human Rights Watch yavuze ko abasivile nibura 130 bicwa n'ingabo za leta ya Burkina Faso hamwe n'umutwe witwaje intwaro ufatanye nazo muri Werurwe uyu mwaka turimo hafi y'umujyi wa Sorenzo uri mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Iraporo yavuze ko iryo tsembatsemba ryakurikiye igikorwa cya gisirikare cyangwa se operation cy'umutwe w'ingabo zihariye za Burkina Faso cyavuyemo impfu z'abasivile benshi ndetse no guta ibyabo kw'abaturage bo mu bwoko bw'abafurani. Abafurani n'aborozi biganjemo abayisilamu. Leta ya Burkina Faso ikunze gushinja gushyigikira intagondwa zigendera ku mahame ya kisilamu, ikirego abakuriye ubwo bwoko bukunze guhakana. Hafi 40% by'ubuso bwa Burkina Faso bugenzurwa n'imitwe ifitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda hamwe n'umutwe wita leta ya kisilamu IS ikorera mu karere ka Sahel aho ni muri Afurika y'Uburengerazuba. Ibitero byiciwemo abantu barirwa mu bihumbi naho abandi barirwa muri za miliyoni bagati byabo byarakomeje nubwo abategetsi bashya ba gisirikare b'icyo gihugu bari basezeranyije guhakiza inyeshyamba. Mbere y'itangazwa ku wa mbere ry'iraporo ya Human Rights Watch hari amakuru yavuze ko habaye ibindi bitero by'intagondwa mu mpera z'icyumweru gishize byiciwemo bikanakomerekeramo abasirikare n'abasivile barirwa muri za mirongo. BBC ntiyashoboye kwemeza ayo makuru ndetse abategetsi bafite akamenyero ko kutagira icyo bavuga ku bitero by'intagondwa zigendera ku mamakazi ya kisilamu kugira ikivuga ko iyo raporo ya Human Rights Watch ariko ntacyo yasubije. Mu gusoza mbwire ko Perezida Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko byaba urugoryi kutakira indege yahawe nk'impano na Katari kuko ari ikimenyetso cyiza cy'ububanyi hagati y'ibihugu byombi. Iyo ndege ya Boeing 777 yari ikoroje cyane cyane wagize ishyaka ry'abademokarate bavuze ko Amerika idakwiye kwakira iyo mpano ihagaze akayabo ka miliyoni 400 z'amadolari dore ko yaba ari imwe mu mpano zihenze leta ya Amerika yaba yarigeze kwakira. Abademokarate bagaragaza impungenge bavuga ko indege yahawe Trump kugira ngo isimbure Air Force One isanzwe igendwamo na Perezida wa Amerika ishobora guteza ibibazo by'umutekano muke. Ku itariki ya 12 Gicurasi Trump yabiteye ishoti yavuze ko byaba urugoryi kutakira iyo mpano. Ati nama ni ikigo ry'imuze ngo ya ntabwo dushaka indege y'ubuntu ihenze cyane. Yakomeje avuga ko impano ari ikimenyetso cy'umubano mwiza na Katari. Ati ntekereza ko ari ikimenyetso cyiza cya Katari, ndayibashimira cyane, ntabwo nshobora kwanga impano nk'iriya. Ubusanzwe Amerika ikoresha indege za Boeing 747-200B mu ngendo za perezida, ariko ziba zitandukanye n'izisanzwe kuko ziba zanashyizwemo ibindi bintu bijyanye n'ibyo perezida akenera nk'itumanaho, ibiro n'ibindi bishobora kumufasha gukomeza akazi kari mu ndege kabone niyo yamaramo igihe kirekire. Iyo Katari ishaka gutanga yo yakozwe mu buryo bugezweho ku buryo ifatwa nk'ibiro bya perezida bigenda mu kirere. Umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika White House Caroline Levitt yavuze ko nta mpungenge zikwiye kuba kuko hazakurikizwa amategeko agenga kwakira impano zijyanye n'umutekano. Impano zijyanye